дуруд ба шумо дӯстони азиз. Ҳамин ҷо нишаста будем, як порчаи як сухани мардумӣ ёдам омад. Мегуфт тиҳи пой рафтан беҳ аз кафши тан. яъне мегӯяд пой лӯч гард беҳтар аст аз оне ки кафши тангро ту ба бар кунӣ. пас чаро кафши тангро раҳо кун, мегӯяд пой лӯч гард беҳтар аст, чун кафши танг пои моро захмӣ мекунад. кафши танг вақте ки пои моро захмӣ кард, ҳангоми гаштани ин тарафу он тараф дигар хушу фикри моро низ ба худаш банд мекунад. акнун барои кафши танг аҳамият надорад ки шумо куҷо меравед. барои кафши танг аҳамият надорад ки роҳ ҳамвор аст ё ноҳамвор аст. хоҳед нахоҳед пои шуморо захмӣ мекунад. пас чӣ кор кун? раҳош кун. ин гуна кафшро як сухани дигар дорем, партояш мегӯд. раҳош кун. ва дар зиндагӣ чунин дӯстони мо зиёд ҳастанд ба монанди кафши танг. пас инҳоро чӣ кор кун? инро ҳам раҳо кун. ӯро тарк кун. аз ӯ ҳатто метавон гурехт. инҳо ба монанди кафши танг доимо зарарашон ба мо мерасад ва ё хоҳӣ нахоҳӣ дигар фикри шуморо низ ба худашон ҷалб мекунанд. оддитарин чизе ки мо доимо мегуфтем, чӣ ки набошад дар зиндагӣ агар мо гирем, чӣ қадар ҷустуҷӯй мекунем, суроғ мекунем. ба хотири чӣ? мисол ёдиам ин чизе ки дар дасти ман аст, ҳамин костюми ман аст ё пиҷак мегӯянд ё ҳар чиз, ҳамин пӯшока. ҳамин ба хотири гирифтанаш моҳо чандин мағозаҳо меравем, чандин бозорҳо меравем. ба чӣ хотир? суол шавад. ба хотире ки беҳтарин ва хубтаринашро дар бар кунем. пас дар дӯст чаро мо саросема шавем? дар интихоби дӯст чаро мо саросема шавем? дӯстон аҳамияти зиёд доранд. ба ин хотир бо кӣ мехоҳед гардед? бо нафароне ки фоидааш ба ҷомеа мерасад ё ки нафароне ки як гурӯҳ ҷавонони мо ҳам ҳастанд, доим дар наворҳо аз роҳбарҳо сар карда то мӯйсафедҳову касе набошад, мегӯянд ояндаи мо шумо ҳастед, ояндаи мо ҷавонон аст, оянда. пас агар ҳар он чи аён аст ҳоҷат ба баён нест, баъд аз соати 10-11 шаб буроед баъд ҷавонон, баъдан ҷавононамона бинем. оё беҳтарин неъмат ки парвардигор барои мо додааст ақл аст. агар ҳамин ақлро истифода барем ки ҳаминҳо метавонанд баъз ояндаи моро бисозанд. пас ҳар кори фаҷ, ҳар кори ноҳамвор ширин аст ва ба худаш ҷалб мекунад. аз ин чиз бисёр боэҳтиёт бошед. ҷавоне буд, мегӯ як ҷавони хуб буд, ин буд. вақте ки бо як нафаро дӯстӣ пайдо кард, дигар шабгард буд, шаб бевақт меомад, ин кард, вай кард. ҳатто дар оилааш нооромӣ буд. рӯз меравем кор, ба бегоҳ мебием бо дӯстонамон, дигар то бегоҳ дар қаҳвахонаву дигар қариб ки ҳар рӯз аст. чӣ кор мекунад? инҳо моро ба дигар мекашад. ҳамин гуна дӯстон хело зиёд шуданд. чун ки будани дӯст чӣ гуна аст, ин як мавзӯи васеъ аст ки ва яқин медонам дар ин гуфтаҳои мо на ҳама розӣ мешаванд, на ҳама. аммо ҳатто худи волидайнам агар бигирем, шумо бояд бисёр боэҳтиёт бошед ва донед ки фарзанди шумо бо кӣ робитаи дӯстӣ дорад, бо кӣ мегардад. вагарна шумо ҳам дар тарбияи фарзандатон, дар ҳамон равияи фарзандатон ҳамроҳ ҳастед. оё ҳар фарзанде ки кори хуб кунад, намегӯянд ки бар падарат раҳмат, ё мегӯянд бачаи кист, ё мегӯянд духтари кист, ё писари кист. ёдовар аз кӣ мешаванд? аз созандаи шумо. агар ҳамин тур баръакс аст, ягон кори дигар кунад, дигар лаънат мегӯянд бар падарат. ин баъд мегӯем ки охир
اگر کلمه لعنت گیریم این دعا است: از رحمت خدا دورت کنم. هزار دشنام بهتر است نظر به این کلمه رو برای شما گویم. در زندگی بسیار هم استفاده میبرند زنان ما که بر پدرت لعنت، پدر لعنتی، لعنتی، لعنت دعا هست و دعای مادر با مانند تیر میبراید که بعد نگوید که پگاه فرزندی من چون این شده است، فرزندی من این شده است. و یک برنامه هم گفتیم آخر پدری مادری خودت دعایش کرده. عموما در همین ما هم همین لعنت بسیار شده است که میتونیم همین چیز از بین دور کنیم. به حد دعای وزنین است که از رحمت خدا دورت کند. دیگر این داخلش یک ساعت گپ زنیم اگر کی از رحمت خدا دور است دیگر معین می شود. به این خاطر کوشش کنید با نفران دوستی پیدا کنید که از آنها شما هم چیزی بگیرید یا نفرانی باشند که به مردم چیزی بدهند. چون نمیخوام مفصلتر صحبت کنم بعد دیگر کامنتاری را سر میکنن انا این وای وای. خود را احتیاط کنید، دوستان خوب اطرافتان جمع کنید، دیگر به مردم اهمیت ندهید. چون از دوستی خوب او میگن مردمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. یک پرچه دیگر هم هست میگود مردم گویند بهشت خواهی یا دوست، ای بی خبران و بهشت با دوست نکوست. وقتی که شما در حلقه نفران خوب هستید، یعنی در همون حلقه، در مجلس، در نشین جوره های خوب دارید، پگاه وقتی که همه ما این دنیا را ترک میکنیم در اون دنیا دوستاتان می نشینند. بعد نگاه میکنید چون هم نشینی شما اینها که در بهشت باشن شما در اون طرف بس چیکار میکنند؟ سراغ میکنند، میگون پروردگارا خدایا دوستی ما در اون دنیا با ما بود، همراه ما بود، کجاست؟ میگن وای با بعضا کارهای ویش چیکار شد؟ و جهنم رفت. یا کلمه دیگر میگن دغلتر از دوزخ رفت. پس از خدا خواهش میکنن به خاطر دوستان بهترش پروردگار همون دوست را میگیرد از جهنم میارد نزد دوستان بهشتیش. پس کی دوست نمیدارد با نفران دوستی کند که آنها فایدهش به مردم رسد، آنها انسانهای خوب باشند، آینده ساز باشند و حتی پس از سر ما که ما را یاد کند از هر کجای نباشیم کشیده بگیرد. دائما میگفتیم دوست نفری هست که دست چپ و راست است. وقتی که دست راست هر چی را میبردارد، دست راست خطی میبرداریم وزنینی کرد، یگو چی کرد نگفته دست چپ همراه میشود، هر چی که است همراه میشود، کمک میکند میبردارد. این گونه دوست است. سخن گویم زیاد است، خود را احتیاط کنید. خدا نگهبان شما. به همه نور جلو، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است. به همه نور جلو، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است. همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات. همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات.
ماهی پر فیض و فتوح، ماهی پر فتح و شکوه، پاکی تینت و رود. رمضان آمده است بهر دلهای حلیم، بسم رحمان رحیم از خداوند کریم. رمضان آمده است فصل گل به نیاز، دل ایمان بنواز به طهارت به نماز. رمضان آمده است، رمضان آمده است. همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات. همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات.